We ndeto cia Triza na Karangu itigũthiraga ciatĩra kuona nĩ hĩndĩ ihiũhĩtie nenda cia ũkinyanĩria kũrĩa Akenya matigĩtwo magegete thutha wa igongona rĩa Triza gũthira, aingĩ makĩũria gũkũrĩkĩrĩria atĩa thutha ũyũ, hihi Triza no egũthiĩ na mbere na kũrũgama na mũrũgamo wake kana nĩ egũcoka gwa Karangu. But before ngũmenyithĩtie ndeto ici mwĩroreri, ririkana gũkũ gwa Kikuyu Hot News TV tũkũrehagĩra mohoro marĩ mahiũ matarĩ marahora macibicũke na ũmenyo nĩ mbarĩ ya Nyamenya Magagae. Na mawoni maya ti mũrũgamo witũ, ĩndĩ nĩ mũrũgamo wa eroreri aitũ. And moving forward to the trending story, fan ũmwe wa Triza nyandĩkĩte page-inĩ yake ya Facebook ngĩquote woni wake. I wish Habakkuk angesikiliza wa Mlima Queen. I wish angechukua mic aseme Triza uliteta juu ya nyumba ya Nairobi. Ndio hiyo funguo. Kaa na watoto wetu huko, hutakaa kwa ng'ombe. Triza uliteta juu ya simu. Ndio hii nimeleta iPhone 16. Triza uliteta juu ya Demio. Ndio hii V8 yako. Hiyo ndio pole yangu for the pain I caused you. Sio kuja kuuliza, si ni pesa unataka? Si kuja kupiga braza Triza na zake. God give me boldness like Waja. Na nĩ post yetu mũrĩte maoni ngũrani kuma kũrĩ mafans na Akenya, aingĩ makĩoneka gũkorwo marakarĩte mũno na kũnyita ndeto ĩno mbaru, and these are some of their comments. I was waiting for Karangu to apologize to Triza. He had the guts to ask Githaiga for forgiveness juu ya brads. After all the humiliation he has put the mother to his children through. Narcissist men are so entitled. Alafu, he does not love her. May the Holy Spirit guide Triza. Has she make her mind? Tondũ rĩu tuge atĩa? Tabanga and his group had planned it. A narcissist is always a narcissist. Triza tunakuomba, open your third eye and understand this literature vizuri. Otherwise, huyo mzee hana haja na wewe. Haja yake ni brats zirudi. Na oho fan wa Triza nĩongereire na post page-inĩ yake ya Facebook ngĩquote ũrĩa andĩka. Kuna part ilipita kabisa. Ni wapi Triza alisema anarudi juu sijasikia. Karibu mnipige mkiniuliza kwenye nitajificha haki ya Ngai. You should wait arudi ndio mniambie hivyo. Onani hali o ũrĩa njũĩ. And by the way, supporting her is my full-time job. Akirudi bado nitamsupport, but kwa sasa let her be. Taracokithio kĩa hinya. Na post ĩno nĩ ĩkenetie Akenya mũno, aingĩ magĩkenerera ndeto ĩno, amwe makĩmũcokeria na kũmwĩra mauma igongona-inĩ na hatirĩ handũ Triza augĩte nĩ egũcoka, ngĩthoma imwe cia comments. Andaraini hau, ndaracokio kĩa hinya. Hiyo hug ndio watu wanachunguza huku kama kikapu ya sadaka na hangekataa kumhug. Hakuna mahali alisema hivyo. Watu wako na mshene mbaya sana. Even Triza's body language says it all. Sherry Jones, waachane na wewe because ni mashida yake ilimtoa. Ni story ilipata watu social media. Na hata akirudi, she will never forget the social media family. Atarudi akiwa gospel artist, influencer, and a celeb.